kan ni kan yang batal di kau ribuan kan di kampung. We gather before you today to bless this memorial stone, a symbol of our new parish community and a testament of your living and loving presence among us. May this stone be a sacred reminder of your love and guidance in our lives. May it serve as a foundation for our parish community, a reminder of our commitment to faith, hope and love. May it inspire us to build a community that is rooted in your word, nourished by your sacraments, and guided by the principles of justice, compassion, and service. May it be a source of strength, comfort, and inspiration to all who worship, serve, and gather here. May it remind us to stay focused on our mission to spread the good news, to care for the poor, the sick, and the marginalized, and to be a beacon of hope and love in our community. Through the intercession of our patroness, Our Lady of Miracles, we pray that you will pour out your blessings upon our parish community and upon all who will gather here. We make these prayers through Christ, to you, our Lord Jesus Christ, His Son, who lives and reigns with you forever and ever. Archbishop Kumulong Sarai Ramba berupa kecelaniam. Hagaba kecelaniam berawa kampi butri parish besisnem. Bak mentau senem bujo isang yang senem mentau senem dari ciple dari parish angli asyong terngah. Bak parish terngah dari parish kabasabusan haga kecelaniam bak sulong. Ngayon yung play nakabenta kajiple dari parish. Bagi jiple dari parish terngah dan sesak hakana patay yung kabalang terpang kecelani amba jungi bahaw ni usen jubili gila play ya dari parish hakana ni usen terngah. Lahir di tentang dari parish hakajiada juga Maria jungi kampung. Dan bukan kisi itu karena sekali kampunglah tiba kemudian kita mereka istri kelene. Dan bukan lagi dari mana dari kisi menjadi sibuk kampunglah tiba kemudian le kisi menjadi dari kisi saya berdua juga. Nama latin bagi Paris nama IT. Kawan Paris kebenaran dua kejalannya apa sini bagi IT. Hak Maria jadi kampunglah. Dan kemudian kemarin istri kesimpulan ini dua kita terakhir dari Paris. Kemudian kemarin istri kasih terpugar ya baru kiloniam, ya baru kilo tray barang, agar pakai di baru di pakai somblay ada ni keparis. Giliran sedih sekarang, ibu ayah dan benda terjadi terus besar, dengan dono serai dan dono serai keparis, ikat kis kilo tray barang orang, ya baru di pakai somblay, so keparis terang. Oblay juga ciri, oblay juga ciri senai, oblay juga ciri mar, pun kekurangan, kompeten nanti lagi. Dari cermin ini aja terang, kakak paris kebetulan, hari tiada cukup berdengar jadi kampuran. Eliroyus. Junam, aman. Ngau regan para sedih sembara. Kangisken bat nga plan. Yaki baro ibala tentu ha kajing plan kajing kine. Langit hawe ublay. Upal bor baro unong tau kabneng bat kakundeo. Batong ki baro kiba. Mau sabang mengela ya kaki jauh belai usalek man tai ambo.
Now, Most Reverend Victor Lindo, Archbishop of Shillong and Isis, Dark Shabi, Jogatabanakal Bakayumani, my DP Reverend Parasadesh and Marat, Mentakasi, Real Karibia Young, Arajakusan, Nakajino Try, Jatiano, Kanika Parish, Kamaria, the Kampana, Tanga, Riboy District, Rinkadaro, the Hawk Baki. Jimitoy balapin noata upa barukon barunusin bakon amen ilayo ay pariskan kumay kicam. Hidai buaikan nama penyau yang kibabet, banyak memacu me bakan sekri yami, dah kemasuk le tiga part yami, bakreyo berda kemas kesna bukres, bagai tiga way hobi se bakor. Tukun mau putra yang melancong kepala tiang sebelah kepercay, pada penjalai akan sini. Rengka buku Francisco Kucungi, Victor Lugo, Barbar, lalu Bishop Cungi, Baru Kilunggo. Tuhan malam ini menjadi para senang bagai hei, kebeliau dia agar bakal menjadi ciripan. Pada orang juga kelar doa di sini jadi, kemudian di sini saya akan mati ini. तो इसलिए ये बारों इनकर पार ले बरंका दल कमरे जिसकी बखोल की तुम्हें चौंक जिसे बखोल पूरे चुका के बॉस्टर बखोल और बारों के बखोल के बला पर सुबह में पता ही नाम के बबे दुनिया गुंताला मगर चीज़ मम चुकल मेरी ये लोग पंडर बरामी में दाव को चौने उची से प्रेस
Sehat